Dva predškolski i 3 celodnjovo grupi predškolske ustanovi Bambi, Dzecinske zahradki Ciciban, učestvovali na jubilejnim 20. Bambi festu, za kotri zo svojima vospitačkami pririhtali nadost recitaciji, muzični i tanječni točki. Co budete nješka tu robić? Glumic. A co glumice? Svečka igra muške. A jezi da jaka špivanka? A povedz mi, kto vas tak krašnje porihtal? Mami. Każdy Bambi Fest nam naštiveni taki, že vjerojatno bi smo zmestili da máme takú ište jednu salu, že bi bola i ona polna i jednostavno posle každého Bambi Festa to ta tenzija co postoji pred Bambi Festom, tenzija posle toho Bambi Festa veće njet, ali je jedna krasna pamljatka i zadovoljstvo kotri čustvuju i djeci i vospitači, a i rodiči. I toho roku vospitački mali pomoć z rodičov u pravenju kostimoh. Na Bambi festu učestvovali i glumici amaterki Jana Nastasić i Rebeka Seman, a programu s deskeljima recitacijami zbohaceli dzeci kotri u Dzecinskej zahradki uča anglijski jazik.